Я вітаю всіх, хто, не глядячи на аніякія вонкавыя варункі, сабраўся ля экрану, каб скласці нам кампанію. Мы адшукваем рэзервы, каб не спыняць свайго руху ў часе і прасторы. Усё з тым жа імпэтам гатовы распачаць чарговую экспедыцыю. Гэтым разам за нумарам 395. Так што далучайцеся і адсюль з музея народнай архітэктуры і побыту, што ў Азярцы ля Мінска, рушым наперад у мінулае самых першых летніх святаў. Да мы Юр'я сустрачаем, да мы Юр'я сустрачаем, да мы Бога величаем, да мы Бога Святый Юрий, поможи нам во всем добрым, дай тепла сонейка, дождика, каб на наших полетках росли жито, пшеница и всяка пашница. Здоровья всем людям, скотинцы нашей. Подай, Боже, да замков ключи, подай, Боже, да замков ключи, адамкнуть и сырую землицу, адамкнуть и сырую землицу, да выпустить Божию росицу, да выпустить Божию росицу. Для сапраўдных заўзятараў улюбёныя справы не існуе аніякіх перашкодаў. Вось і мы віртуальна пераадольваем 170 кіламетраў, каб апынуцца на Юр'і ў Ахонаве Дзятлаўскага района. Варта зазначыць, што адметнасць ахонаўскага абраду ў тым, што там гэтае земляробчае свята мае шлюбныя рысы. Шэсця спыняецца ля хатаў, дзе жывуць пары, якія сёлета ажаніліся, і кідаюць пояс – сімвал сумеснага жыцця. Яго намагаюцца парваць. Калі пояс не парвецца, значыцца, і сям'я будзе моцнай. Мы і будзем бавіць час з ахонаўскім фальклорным калектывам, а таксама з героямі, што ўжо зачакаліся ў нашай студыі. А гэтым разам у ёй гаспадараць кампазітар Сергей Сухамлін і спявачка Ангеліна Васілеўская. Ангеліна, Сяржук, вітаю вас! Вітаю, Оксана, вітаю ўсіх тых, хто бавіць гэты час разам з намі з праграмай «Наперад у мінулае». А мы ж зробім крок у будучыню беларускай эстрады, бо менавіта прадстаўніца яе сёння бярэ ўдзел у нашай праграме. Традыцыйна ж не толькі паслухаем, але і ўбачым, як гэта адбываецца. Ангелина, привет, рад тебя видеть. Приветик! Мы давно тебя здесь ждали. Да, спасибо большое за приглашение, очень приятно. Недавно мне исполнилось 18, и я считаю, что это прекрасный подарок. Мне выпал, я просто благодарна безумно. А мы сегодня с тобой займемся тем, что переработаем народную песню, сделаем версию современную. Да, я попробую. Ангеліна Васілеўская, студэнтка Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. З чырвоным дыпломам скончыла музычную школу па класе фартэпіяна. Фіналістка прэстыжных конкурсаў і тэлепраектаў не толькі нашай краіны, але і бліжняга і далёкага замежжа. Копуяє к нам
колбаску, колбасою, колбасою окружите, белым сыром заложите. Ну-ка, давайте попробуем. Моцный пояс. Будем моцное житё ваших молодых. Даю молодице пояс, каб твоя сямейка была дружная, каб детки родились, каб были здоровенькие. Гэты пояс считается оберегом твоей сям'и. Дякую. Каб не боялись урок. Ну, а зараз діліться уже Делите пояса, Каб уроков не боялись. коров Каб на мужики- корове на рог завязывать. Каб мужики до новых, до жонков не ходили. До чужих. Дякую, жанчынкі, што завіталі да нас. Дякуй. Дякую, молодица, за гэты пачастунак. Завітаўшы на Юр'я у Ахонова Дзятлаўскага раёна, нельга абмінуць увагаю і мінулае паселішча. Мяркуецца, што назва вёскі ўзнікла ці то ад мянушкі Хона, ці ад прозвішча Хонаў, што даволі распаўсюджана. Кажуць, што Ахон – гэта высокая трава, падобная на меч. А яшчэ менавіта ў гэтай мясцовасці даўней лічылася, што Ахон – гэта бог, дракон часу, магіі, а імя яго звязана з паняццем дабра. Ёсць яшчэ адна версія, што назвалі вёску ад першапасяленца Афонькі, так папы звалі сялянаў. Дагэтуль адна з ваколіц вёскі называецца Ахонка. Жанчынкі, давайте еще не проведем Юрия до другого года, и каб у нас было доброе здоровье, и каб много молодых пар было, и каб мы зноў сустракали Юрия, а потом и провожали. Провожаем Юрия за сяло, долию рай, и рано за сяло, кобылу девочкам весяло, долию рай, и рано весяло. Давайте прыпынем на пэўны час наше віртуальнае падарожжа. Літаральна праз хвіліну мы перанясемся з Дзятлаўскага раёна Гродзенскай вобласці ў Кіраўскі Магілёўскай, каб у вёсцы Любонічы далучыцца да яшчэ аднаго летняга свята – Троіцы. Але найперш давайте пацікаемся, на якім этапе ў дадзены момант працэс надання новага гучання даўнішняй народнай песні. Зазірнем да кампазітара Сергея Сухамліна і спявачкі Ангеліны Васілеўскай. Посею гурочки низко над водою. Сама буду поливать и дробною слезою. Ангелина, отлично записали первый куплет. Мне кажется, можно там еще больше. Есть у тебя еще возможность побольше поимпровизировать? Да, я хочу после второй строчки сделать мелизм вниз. Да, хорошо. Тогда, знаешь что, ты тогда чередуй вниз-вверх, чтобы оно не утомляло, да? Да, еще раз первый куплет. Хорошо. Но прежде чем мы его перепоем, скажи, пожалуйста, у тебя, несмотря вот на то, что тебе 18 лет, уже достаточно много достижений. Какое из них самое значимое? Для меня каждое достижение – это новый уровень. Я бы не смогла достичь чего-то большего, не пройдя что-то меньшее, понимаете? То есть я была на «Голосе», я была на «Битве талантов» в Москве. В Беларуси я побывала на большинстве и радиоконкурсов «Молодые таленты Беларуси». Я не могу ничего как-то делить, что-то больше, что-то меньше. Для меня все имеет значение. Записываем первый куплет. То есть еще раз, как мы договорились. Под белою, под березою, ой, люли, люли, под березою, бив мужик жонку, бив ян лозою, ой, люли, люли, бив ян лозою.
Низко ноженьки поклонилась, ой, люли, люли, поклонилась. Покажуся я свекру батюшку, ой, люли, люли, свекру батюшку, свекор батюшка, барани меня, ой, люли, люли, барани меня, свекор нет, батька не отбаранивая, ой, люли, люли, не отбаранивая, ты мой сыночек, беда научай, ой, люли, люли, беда научай, дай по свой обычай подворачивай, ой, люли, люли, подворачивай. Цяпер я запрашаю вас крыху паглыбіцца ў міфічную мінуўшчыну вёскі Любонічы Кіроўскага раёна. Існуе ў гэтых мясцінах паданне пра Дзедаву гару. У даўнія часы існаваў такі жорсткі закон, калі сталы чалавек рабіўся зусім нямоглым, родныя мусілі ад яго пазбаўляцца. Але ў гэтых мясцінах адзін сын вельмі любіў свайго бацьку. Таму цішком пасадзіў на воз, узяў што паесці ды апрануцца, завёз у дрымучы лес і там у зямлянцы бацьку свайго пасяліў. Бацька сабе і сам ежу здабываў, збіраў ягады, грыбы, арэхі, сілкі на зайцоў ставіў. Лішкі збожжа закопваў у зямлю. І вось неяк пасля шэрагу засушлівых гадоў і неўраджаяў народ пачаў галадаць. Тады стары паказаў сыну, дзе схаваў зерне, сказаўшы: «Адкапай, засей сваю зямлю, а астатняе раздай людзям». З тае пары старых людзей пачалі шанаваць, а месца, дзе жыў дзед, назвалі Дзедава гара. Рыба с хвостом водится лилея, эй, эй, косары, вы косарики мои, вот сусідна девчоночка работать не умея, эй, эй, косары, вы косарики мои, пробить не прибежать, не перегнеться, эй, эй, косары, вы косарики мои, я хочу, я скрипит, эй, эй, косары, вы косарики мои, а девчачка вас маточка, эй, эй, косары, вы косарики мои, уж тебе на посе, моя маточка, эй, эй, косары, вы косарики мои, матка старашка мала, эй, эй, косары, косарики мои, молоденька красный ткала, эй, эй, косары, вы косарики мои, помни то пердечко, эй, эй, косары, вы косарики мои, припевай, припевай мое сердечко, эй, эй, косары, вы косарики мои, привыкай, мое сердечко, эй, эй, косары, вы косарики мои, грозные вернутся, вернутся, эй, эй, косары, вы косарики мои, а за меня молодую три казаки вьются, эй, эй, косары, вы косарики мои, не бийтесь, мои ваша девка, эй, эй, косары, вы косарики мои, я же замуж не пойду, я молоденька, эй, эй, косары, вы косарики мои. І
крокам мінаем адлегласць у часе і прасторы. Вяртаемся сюды, у сталічную студыю. Наперадзе яшчэ адзін скачок праз рэчаіснасць. Мы апынемся на завіванні бярозкі ў Церахах Шчучынскага района. Дарэчы, траецкія рытуалы, ваджэнне куста, завіванне бярозкі, віццё вянкоў, упрыгожванне хаты галінкамі бярозы усе маюць на мэце паўплываць на ўрадлівасць зямлі. Таму і ў куста прыбіралі выключна маладую дзяўчыну, напоўненую сіламі, здольную нарадзіць новае жыццё. У нашай студыі гуказапісу адбываецца аналагічны працэс. Дзякуючы намаганням Сергея Сухамліна і Ангеліны Васілеўскай нанова адраджаецца даўнішняя песня. Давайте поназіраем. Растуть огурочки у 4 радочки. Не видала я милого 4 годочки. Очень круто. Слушай, во втором куплете, что ты там хотела? Ты какие-то бэки там хотела спеть? Да, после первой и после второй строчки жала вот это, и стояла тоже снизу вверх. Ты петь же будешь наверх, правильно? Да, после первой строчки, да. Переходим ко второму куплету. Все нормально, все хорошо, очень круто. А что за конкурс был в Германии? Как ты туда попала? Этот конкурс называется «Берлинская жемчужина», «Берлинер Перл». Я туда попала в 2014 году первый раз, где заняла впервые призовое место, хоть какое-то для Беларуси, это было 4-е место. И уже через 2 года, в 2016-м, я вернулась туда снова и заняла 1-е место. Вот. Это не шоу, это не проект, это именно... Он не транслируется ни по какому телевидению, он именно вокальный конкурс. Профессиональный конкурс? Да. Отлично. Я тебе Спасибо. желаю дальнейших побед и чем можно больше. Захапляльны жыццесцвярджальны траецкі абрад існуе ў Церахах, што пад Шчучынам. А яшчэ распавялі мне тут паданне, чаму ж вёску так назвалі. Згодна з ім у даўнішнія часы жыў у гэтых мясцінах заможны пан Церах, добры і нясквапны. За добрасумленную працу плаціў сваім шматлікім работнікам надзеламі. Натуральна, што займеўшы ўласны акрайчык зямлі, людзі будавалі сабе хаты ды заводзілі гаспадарку. А пазней у гонар шчодрага пана назвалі сваё паселішча Церахі. Посеяла огурочки, низко над водою, сама буду поливать дроною слезою, сама буду поливать дроною слезою. Растут огурочки, 4 рядочки, не видала я милого 4 рядочки, не видала я милого 4 рядочки.
а на п'ятий увидала. На счастливую долю. Станицю знала, не посмела сказать здравствуй, бо матистая. На доброе лето. На добрый урожай. Здравствуй, бо матистая. Бо матистая. На счастливое життя. Бачка девича не посмела подать ручку, как не насварився, не посмела На добрый урожай. подать ручку, как не насварився. Батька добрый, а мати лихая, не пуская загуляти, кажа молодая, не пуская загуляти, кажа молодая. Батька добрий, а мати лихая, не пускай у сад. Батька добрий. Все, мы записали всю песню. Ангелина, спасибо большое. Ну, просто замечательно. Я не знаю, это вот именно то, чего мы все ждем в будущем. Я надеюсь, что мы еще когда-нибудь встретимся. Ну, конечно. Спасибо. Что ж, мне одно застаецца – обвесціць завяршэнне працэсу трансфармацыі старажытная народная песня. Ды нашае сённяшняе віртуальнае падарожжа па першых летніх абрадах таксама застаецца ў мінулым. Цяпер мы мусім ацаніць пасею гурочкі ва ўвасабленні Ангеліны Васілеўскай і прызначыць спатканне праз тыдзень. Там і пазнаёмімся з цікавымі вясельнымі звычаямі. І, канешне, усе апантаныя могуць пацікавіцца абрадамі і песнямі ў першасным, нескарочаным варыянце на нашым YouTube-канале вось па гэтым адрасе. Завітвайце, я вас чакаю. Посею гурочки низко над водою. Сама буду поливать и дробною слезою. Растут огурочки у 4 рядочки. Не видала я милого 4 годочки. Батька добрый, а мати лихая, не пуская у сад, кажа молодая. Батька добрый, а мати лихая, не пуская у сад, кажа молодая. Она пятый увидала, як пшеницу жала. Не посмела сказать здравствуй, бо мати стояла. Бо мати стояла, а батька дивився. Не посмела падать ручку, ко мне насварився. Батька добрий, а мати лихая, не пуская у сад, кажа молодая. Батька добрий, а мати лихая, не пуская у сад, кажа молодая. Батька добрий, а мати лихая, не пуская у сад, кажа молодая. Батька добрий, а
Начинаем или нет? Может, мне не петь? Что? Ну-ка, по мне. Мама такая смешная. Уже умела пользоваться диафрагмой. А наш оператор вздохнул, потому что он тоже прекрасно управляется с диафрагмой.